والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته أجمعين إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان لشوي تري جمعة مباركة لخزمتي يادو مجلس صلوات سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم خزمتي سيري باقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبقى جناب ما وصاي مدرج درجات عالي الوردة العنبرية في سيرة حضر غير برية لباس فتح مكة بيروزاوين. طبعا وثمان فتح مكة خواهي قول وعدي ببيغمبري خواه دابو صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخلف الميعاد وعدي خواه راست. وحتى دايكي إيمان داران حزي عائشة رضي الله عنها خواه لأخوي وباوكي هم أصحابي بيغمبر بيه صلى الله عليه وسلم أفرميوكو تشون لسرتاوة بيغمبري نازدار كسرتاي دس بيكرني وحي بخوبو هر خويك يبيني وكو الشفق بربيان هذا دي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم. دعاي مسألة وحي قراء بودنجي جلسو بوكومل حالكات تربو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لشوازي إنسانا حضرت جبريل هاولا خصوصي بيغمبري خواه قرآني بوي هنا مدارسو دوري قرآننا كردو بيكوا أما بشوازك دايكي ما دانا باسكا فرميت بهمان شوا بو زور روداو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواه بخو بيشاني بيغمبري دا بويا هل حديثة واردة خو براسي لشصتو او اندبشي لسلو اندبشي في غمراتي بشكي خوبينينا بويا اولياء الصالحان وكاوشاكانيش زور جار الهاميان بخوته كرامات كان بخوة يعني مسلماني صادق والرازقو خواهي تبارك بخوشتي بشانه دا بويا برسالنا في غمري خواكر صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواه فرموين قطع الوحي وبقي المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة. پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمي وحي يتدواي من قطع به تواو اليوم أكملت لكم دينكم أما يتر آيات كوتا آيات وهات خواه پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم أما شو بوفاة پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لعام الوداع حجر الوداع پیغمبر خواه خوين ديوه فرمي وحي نامينه الرحمن في ذابه يا رسول الله اي دواي وحي ام خلقت شون اقادارك الان خواوه پیغمبر خواه فرمي مجدكان امينين متيان يا رسول الله مجدكان چيه پیغمبر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم مجدكان خوي صالح وشاكه خويك يا خود بيبيني يا بيتو بينن اما مزياني ومجديه بو چاكي وباشي تو يا بو خرابي ومسألة قيزوني كابرا ككسك صالح كاوچاكي خو بكسك بينه يا وياشنا وكسا خري كاري خراب مش خوكي بباسك مجدي بيدا كاكا ام خوا مجد دربتو يا ترسينا ربتو واصل بينه جاء پیغمبر خوا دايكي ما دانا فهم امر داوي فتح مكي بخو خوا بشاني دا بو نص قرانيش لسوره فتحه اخواف إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا يأتي بشيء سورة فتحة اخواف فرمي شيء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. خواهي تبارك وتعالى أفرميت أي پیغمبري خوشويست طبعا خوا خواكي پیغمبري براز قران كلا پیغمبري خوا لخوا خوي أصحابكاني بأمن وأمان وآسايش وبيترس وخوشون دناو مكة بأوي كوازر يعني نبكي يازر لكذبا سريان هندي كان سريان صفر كردوا هندي كان سريان كرد كدتوا أما بأمن وأماني جاء لعام الحديبية پیغمبر خواه خواقی بباس کردون من خوی جوان بینیوه تأكيد من إن شاء الله اما بسلامتي أروينا ناو مكة أصحاب زوران عجيب لها بويا لعام حديبية أو پیغمبر خواه پیمان يقول قريش امور كربو ده سال بلان بو سالي دواتر أو تشون ناو مكة اما خواقی پیغمبر خواه دي بسلامتي بآشتي بيترس وخوف بأوي كوازر يعني مكوي أزر لك أزبر عمريان كد نا عمري قضاء
اینجا خوا فەرمێت لەگەڵ ئەوەیشا هەر ئەمە نییە ئێمە خەواکەی تۆ بەڕاست بگەڕێن ئەی پێغەمبەری خۆشەویست فعلم ما لم تعلموا ومەڵە شت ئێمە ئەزانین و فێری تۆ یەکەین و ئەوان نازان هاوڵەکانی تۆ ئومەتەکە نازانن فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لەگەڵ ئەمەیشا سەرکەوتنی گەورە بۆ تۆ هەیە کە ڕزگارکردنی مەکەی پیرۆزە لە ژەنگ و پیسی کافر و مشریکە ئەوە بوو عمرەی قەزایان کرد بە سەلامەتی ڕۆشتن دواتر پەیمانی حودەیبیە کەوتمان شکێنرا لەلایەن قوڕەیشەوە بەنو بەکر پەلاماری خوزاعەیاندا خوزاعە هاوپەیمانی پێغەمبەری خوا بوو صلی الله علیه وسلم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زۆر بەسڕی خطەی فتحی مەکەی داڕشت بۆیە حتا محەممەد فاتح ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ کە فتحی ئەستەمبوڵی کرد ئەویش هەر بەنهێنی خطەکەی داڕشت ئەمەی لە پێغەمبەری خوا وەرگرت صلی الله عليه بۆ ئەوەی کەوا کەس نەزانێ خطەی ئەسکەری ئەم پیاوە چۆنە بۆ فتحی قوستەنتینیە ئەستەمبوڵی ئەمڕۆ حتا لیان پرسی فەرمووی ئەم خطەی منە لە دوای فتحی ئەستەمبوڵ فەرمووی ئەوەندە نهێنی بووە حتا ئەگەر ڕیشم بە نهێنیەکەی بزانیایە ڕیشم یعنی ئەمە باسی سڕی کارەکەی خۆیەکە ڕیشم بە نهێنیەکەی بزانیام تاشی ئەمەش لە پێغەمبەری خوا فێربووم لە فتحی مەکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە فتحی مەکە کە ویستی فتحی مەکە بکا و هجوم کاتە سەریان خێزانەکانی پێغەمبەری خوا کەسیان ئاگادار نەبوون کە پێغەمبەری خوا خەریکی چی حەزەتی ئەبوبەکر هاوڵی غاری ڕەفیقی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئیتر خەزووری پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نەی ئەزانی پێغەمبەری خوا بڕیار لەسەر چیەدا و خەریکی چییە بڕیار لەسەر چیەدا و خەریکی چییە حتا پێغەمبەر خۆی دوعای کرد فەرمووی خوایە مۆر بکێشە بەناو چاوانی قوڕەیشە بە گوێیانە بە دڵیانە بۆ ئەوەی کە نەبیسن نەزانن خەریکی چییە ئەوە بوو حاتب کە هەستێکی کرده بوو هەستێک نامەکەی نووسی ئاماژەمان پێ کرد نامەکەی نووسی بۆ قوڕەیش بەڵام پێغەمبەری خوا جبریلی نارد فەرمی زوو بگەیەنە ئافرەتێک لە فڵانە شوێنایە نامەیەکی پێ قوڕەیش ئاگادارەکە ئەگەر فریان نەکەون پیان ڕاگەێنێ ئەو بە حەزی عەلی و حەزی بیلال و کۆمەڵە سەحابەی نارد و حتا بە حەزی عەلی فەرمی ئەو ئافرەتە کە ئینکاری کرد فەرمی ئەو پێ وڵە جلەکان لەبەرداکەنی ئەبێ نامەکەمان بیتێ جا بۆی عولەما فەرمون ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی لە ئیسلامە ئیجازە ئەوە دراوە ئەگەر کەسێک خەریکی خیانەتێک بێت بەرنامەی خراوی بەدەستەوە بێ ئیجازە دراوە تەعزیب بدرێت تا ئیعتیرافەکە ئەمە هەندێک لە عونەر بۆچوونان وایە چونکە حەزی عەلی فەرمووی پێغەمبەر ئەمری پێکردین ئەگەر نامەکە من نەداتێ فەرمی جلەکەی لەبەرداکەرن نامەکەی لێسێنن بۆی کەوا ئەمرەکەی مەکەش نەبێت ویستی با لە ژێری نامەکەی حاتەبی پێبوو کە حەزی عەلیان چوونە سەر بیرەکە و گرتیان و وتی نامەم پێ نییە فەرمی نامەیەکە پێ نامەکەمان برێ ئەگەر نەمان دەیتێ ناچارە بین بە ئەمری پێغەمبەری خوا جلەکان لەبەرداکەنی ئەوە بۆ ئافرەتەکە یەکسەر ئیعترافی کرد فەرمی نامەکەم پێ و نامەکانی ناوە پێغەمبەری خوا و خوێنمانەوە کە ئەم نامە چیتیان نووسراوە و پێغەمبەری خوا حاتەبی بان کرد محاسبەی کرد و حەزی عەلی فەرمی ئەم منافقە حەزی عومەر فەرمی ئەم منافقە بابەم لە گەردنی ئەمە منافقە پێغەمبەری خوا فەرمی ئەصحابی غەزای بەدرە ئەصحابی غەزای بەدری خوا فەرمی لە دوای بەدر چی ئەکەن بابیکەن چی ئەکەن بابیکەن ها ئەصحابی بەدر چەند گەورەیە لعنەت لەوانەی کە جوێن بە ئەصحابی بەدر دەن بە هاوڵەکانی پێغەمبەری خوا جوێنە دەن بەناو حوبی ئال و بەیتەوە حەزەتی ئەبوبەکر حەزەتی عومەر حەزەتی عوسمان حەزەتی عەلی ئەمانە هەمووی ئەصحابی بەدر بوون ئێستا جوێنیان پێ دەن قسەیان پێڵێن پێغەمبەری خوا ئەصحابێکی بەدر کە نامەیەکی نووسی بە خیانەتی عوسمان ژمارە کرا يعني خيانتي عثمان أمري كشتنا الإسلام براسي يا غمري خاف مادام أصحابي بدر واسي ليبر دي خسيسو بيسا كان بنا آل بيت الرافضة مدعون توزي وجدان تانها بيه يا غمبرا كمان أصحابي بدري عفو كردوها لسر أوي كواب بجداري بدري كردوها تو شون غيرتك لعنتي ليكي أما التاواني زور قوريه إن جاء بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لباش أما آيات هذا خوارو
لپاش ئەم نامە ناردنەوە کەشفبوونی نامەکە ئايات هاتە خوارەوە خوای تەبارەک وتەعالا فەرمووی طبعا بۆ لێخۆشبوونی حاتەب کە پێغەمبەر عەفوی کرد وخواش طبعا ناسحابی بەدڵ خۆش بووە فەرمووی خوا فەرمووی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أم آيات لسر حاطب هذا خواروا تا كوتاي آياتك سورة ممتحنة فقد ضل سواء السبيل حديثك بخارية إلا سبيل نزول آياتك باسك فرميت فرمي أي إيمان داران إيوه هرجيز نكن دجمني منو دجمني خوتان بكن بدوستي خوتان محبة بنيان بنان بنيان خيانة بكن برانبر با خوتان ومسلمانون إيمان داران نخلط عمل اگر وابكن او فقد ضل سواء السبيل بالراسية والرقدان وين كردوه قمراو نقبتو بدبغتو سلشياون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دعای او فرمی حاطب عفوه واسي لبينن انجا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نامه و رساله نار برو كوه برو همو قبیلکانی چوار دوری مکه و همو قبیلکانی چوار دوری مدینه لوانا كمسلمان بون وكو غفارو مزينو جهينو أشجعو سليمو فجلبهم عفو أفمن أمانة هميان هاتن هندك كان هاتن مدينة بخدمة بيغمبري خواه قشتن هندك شان للرقاء قشتن بخدمة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه لكي هذا سكر بن روشنا للروجي چوارشما لدوي رمضان لصالي هشتي كوتشيا پیغمبری خواه كوت الرئ سبايكي 10,000 نفري يا 12,000 نفري حتى كأرويشتن پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم عبد الله كري مكتوم دانا كتشاوي نبو لشويني خويا لمدينة پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم روشتن تا قشتن با جحفة لو طبعا ما نوى للرقا حزتي عباس ومالو منالكي لجحفة قشتنا خزمتي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم اوان نازانا پیغمبری خواه برو مكتية اماني هاتن لما كوبو مدينة يزتي عقدوها كمسلمان إيمان دارن لما كأزت أنا ده ما موشني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم پیغمبری خواه زور ريسي لحظي عباس إمام يقر لبر أوي كلمة كان ما بو لا يزالوا بردوام أو داني حاجياني مكال أسلو قرتبو زور رازي بو لي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم وهروها هل الرقاء أبو سفيان يكون حارسو وبراي شيري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كان حليمة السعدية براي شيري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وهروها منالكي بناوي جعفر و امانش اهاتن بخدمة پیغمبر قشنو مسلمان بونو اعلان اسلامي ابو سفيانش طبعا لدواء ويكروشتو زاني سيبو ناكريو ناكي زاني پیغمبر خريجيه بلام للرقاء هاتو لقى حصدي عباسة هات مقصودي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم وإيماني بپیغمبری خواه هنا لو كادو ساتيك پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم لجحفت درچون قشنا أبواؤو ولوية اتو ورده يقول سفاي پیغمبری خواه بو قبيلة كاني قريش اواني كمسلمان هاتن موارمتي پیغمبری خواه اويش كمسلمان نبون هاتن يعني يقول ترسك يعني نشتبو پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ام سپای 10,000 کردو بچن بشکو همو قبیله دیاری کردبو همو قبیله آلای خوی داو بدسیوا امش اماجه وای که پیغمبری خوا حتی حساب نک بو زبانو بو نتوکان صای و قبیله کانش کردوا کزانیت ام قبیله لقلاو قبیله مثلا حزق درک ها پیغمبر حسابی کردوا جا اگر لو صدما پیغمبری خوا کرد و عرب و فارس و انگلیس بو يعني هر کسک
حسابێکی تایبەتی خۆی بۆ کرد بە حسابی زبان و کولتوری خۆی پێغەمبەری خوا ئەمە حکمەتی پێغەمبەری خوا بوو صلی الله عليه وسلم. بۆی علەما فن ئاماژەی بۆی کەوا ئەم پێغەمبەر نازارە ئەگەر لە حەیاتا بوایە وەک چۆن حەقی عەرەبی ئەدا حەقی کوردی ئەدا، يعني استقلالەتی تەواوی بەم میلەتە ئەدا کە خاوەنی زبانی خۆی. ئیمامی عومەر لە فەتحی وڵاتی فارسا عەجەما هات لە جەلەولا کوردی کرد بە والی، فارسێکی دانەنا عەرەبێکی دانەنا، کابانی کوردی دانا، جابانی کوردی، فەرمی تۆ کوردی هاوزوانی تۆن، تۆ ئەم ئیسلامە هێناوە بۆیان و تۆی ئەبێ والیان بی. یعنی ئەمە حکمەتی ئیسلامە. جا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەوێ تەبعەن فەرمووی زۆر ئاگادار بن، پەلاماری کەس نادەن، شەڕ لەگەڵ کەسا ناکەن، حتا شەڕتان پێ نەفرۆشن، کە شەڕیان پێ فرۆشتن پەلاماریان دان هەر خۆتان پارێزن، بەڵام ناچار کەوت نەکوشتنتان ئێوەی دیفاع لە خۆتان بکەن. ئەمە ئەمری پێغەمبەری خوا بوو صلی الله عليه وسلم. اینجا ئەبوو سوفیان کە گەشتە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کۆزانی ئیتر بەڕاستی سوپای زۆری پێغەمبەری خوا چار ناکرێ بۆ ئەوان، جا پێغەمبەر حکمەتێکی بەکارهێنا. بەمڕۆ پێڵەن سیاست شەڕ. پێغەمبەری خوا فەرمووی هەموو نەفەرێکتان یەکی ئاگری هەڵکەن، هەموو نەفەرێکتان یەکری ئاگریە بەرزکەنەوە، بۆ ئەوەی کەوا بزانن ئێمە زۆرین. لە شەوا هاتن یەکی ئاگرێکیان هەڵکرد، ئەهلی مەکەی ئاگرەکەیان بینی ویان زاندی هەموو چادرێک ئاگرێکە، 10,000 ئاگر هەڵکراوە، هەموو چادرێک تەمانەوان بە 10,000 لیتەین، 10,000 چادر ئەگەر 3 نەفەریشی تیا بێ ئەمە 30,000 نەفەرەکە، بۆیە ترسیان زیاتر لێ نیشت. وتیان بەڕاستی ئەم سوپایەکی زۆر گەورە هاتووە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. حەزەتی عەباس ئەبوو سوفیانی خستە پاشکۆی گوێرەژەکەی خۆی یا وشترەکەی خۆی هێنای بە خزمەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، دەموچاویدا هەڵپەستە بوو. ئەسحابیان بزانایە هەنجێ ژیان نەکرد، چونکە زۆر ڕقیان لە ئەبوو سوفیان، زۆر ئازاری پێغەمبەری دابوو، حتا گەشتە ناو خێمەکەی پێغەمبەری خوا کەس نەیناسیوە. حەزەتی عومەر فەرمووی لە داخم لەدڵ دەرچووی، قەسەم بەخوا ئەگەر وا نەهاتایە نەمە وەڵامی دەخڵی پێغەمبەری خوا ئەم کوشتی. حەزەتی عومەر ئەوەنە داخی لە دڵەوە بەرامبەری پێغەمبەری خوا صلی الله، ئەوەنە بەرامبەر ئەبوو سوفیان کە داخی کردوە دڵی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، فەرمووی لە تۆڵەی پێغەمبەر ئەم کوشتی، بەڵام تازە لە خزمەت پێغەمبەر ئەمە ناتوانیت. پێغەمبەری خوا زەردەخەنەیەکی بۆ کرد. اینجا ئەبوو سوفیان حەزەتی عەباس فەرمووی ئیتر مسلمان بە، حتا لەوێ مەناقەشە لە خزمەت پێغەمبەری خوا کرد. تا حەزەتی عەباس فەرمووی مسلمان بە ئیمان بێنە تاکە ئیمان نایەنی تەواو. ئەوە پێغەمبەری خوا ئەفەرمێت هەر کەسێ لە ناو مزگەوتا بێ ئەمینە، ئەمن و ئاسایشیە، هەر کەسێ لە ماڵەکانی خۆیان دەرگا داخە ئەمن و ئاسایشیە، ئەو عیزەتەشمان دا بە تۆ مادەم مسلمان بووی، هەر کەسێ بێتە ماڵەکەی ئەبوو سوفیانی ئەمین و ئەمن و ئاسایشیە پارێزراوە. اینجا ئەبوو سوفیان لە کاتی ڕۆیشتنەوە سەیری سوپاکەیە کرد، کەتیبە کەتیبە، کۆمەڵ کۆمەڵ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە حەزەتی عەباس فەرمووی سوپاکەی پیشاندا، چونکە ئەبوو سوفیان جۆرە کەسێکە بۆ ئەوەی بزانی ئەم کەتیبانە چین و ئەم سوپا و ئەم دەسەڵاتە. ئەبوو سوفیانیش کە لە پشتی وشترەکەی حەزەتی عەباسەوە بوو، لەسەر تەپۆڵکەی ڕاوەستا بوون سوپاکە ئەڕۆی بە بەردەمیانە، ئەم سوپا ئەڕۆی ئەمە قەبیلەی فڵانە، ئەو سوپا ئەمە قەبیلەی فڵانە، ئەوە کەتیبەی مهاجرینە، ئەوە کەتیبەی ئەنسارەکانە. کەتیبەیەک هات کە پارێزەری پێغەمبەری خوا بوون صلی الله عليه وسلم، ڕۆحمان فیدای هەموویان بێ ئەو ئەسحابە نازارانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، بەس چاویان بەدەرەوە بوو، هەموو گیانە زنجیر بوو. جا ئەبوو سوفیان ئەوانەی بینی زۆر ترسا، وتی ئەمانە کێن؟ فەرمووی ئەمە ئەنسار و مهاجرن، پارێزەری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. ئیتر ئەبوو سوفیان هەر لە حەیبەتا خەریک و زیڕەکە خۆ مسڵمانی بوو، فەرمی ئەم سوپا و دەسەڵاتە کەس بەرگری ناکە، کەس ناتوانێت مقابلی بێت. ئەبوو سوفیان گەڕاوە، پێغەمبەری خوا فەرمی 10 نەفەر نەبێ، لە ڕیوایەکە 72 نەفەر، 72 نەفەر ئەمری کوشتنیان هەیە. ئەم 72 نەفەرە نەبێ
يان للرواية الصحافة من الدنفر شواريان آفرته ششيان مثلا بياوة أم دنفر نربيه همي آزاده إلا أو دنفر بيه بكشير چونکە زۆر ئیهانیان بە پێغەمبەر و ئەسحابی پێغەمبەری خوا کردووە لەوانە هندی ژنی ئەبوو سوفیانی دیابوو هندی ژنی ئەبوو سوفیانی دیابوو چونکە وەحشی حەبەشی تیابوو کە بەڕاستی حەزرەتی حەمزەی شەهید کرد و جەرگیشی دەرهێنا و هند بەڕاستی پێی شەق کرد عیکریمەی ئەبوو جەهلی تیابوو کۆمەڵێکی تیابوو کە زۆر سەرسەختانە جیهادی پێغەمبەر و ئەسحابی پێغەمبەری خۆیان کرد صلی الله عليه وسلم انجا كان للرجاء روشتن حزتي سعد فرمي سعد كل عباده لفيش قبيليك ابو فرمي ابو سفيان بخت ابو مسلمان بوي هينا لدس ما درناسوي اليوم فعلي فرمي اليوم يوم الملحمه امر الرجل ترجانه قسم بعزة جلال اخوه كستانا عنهم دانوكشين امرو روجي شكاندني حرمتي بيته بمن صد سيكل ابو سفيان كما يجي يا ابو وحزي عباسي باسكت وحزي عباسي شو وكم الله صحابتي كجوان لي ابو هات المحزي عليان باسكت بارحال بيغمري خوا بيستي هوالك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمين نخير ابو سفيان امر روجي مرحميه امرو روجي رحمة بزية امرو روجي عزة باراسني شرف كعبية امرو روجي باراسني شرف قريشة يا غماري خواه فرمي اي سعد تو دابزة يعني عزلي كلا لويكوا سروكي او قافلة او قبيلة به كقائد يعني به برو مكة به فرمي تو ما دام وقصة كرت يا غماري خواه لسر وقصة عزلي كرت فرمي كل ركيب يعني داينا كل ركيب سعد يعني بانكر بأمري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوبا قائدي جيشك بيغمبري خواه فرمي حزدي خالد لخواري كعبوة داك براتنا حزدي سعد وصفاي حزدي سعد كل ركيب دان را لسروبه بيغمبري خواه وصيدي بوكم كسي عن شر مكان دسنين شر بلام لكاتيكا كبروناو مكروشتن للاي سروي كعبوة لا خواري كعبوا إكرمة أبو جهل وملك لبنو بكرو أمانة كشرك أوان الله إنسان دبو هاتن فلاماري حزي خالد وأنا عنده شر شان نكر بلام أوان فلاماري تير بارانا كردن يكدو صحابة الشهيد بو برحال إتر أماني ناچار بون پیغمبري خوا إجازة شر داون لكادك أوان هجوم كن لو كادو ساتا أماني فلاماري عندان سين فريان لبنو بكر كشت دون فريشان لقبيلة كانت شن فريت لقبيلة كانت كشلا كهوالا قش بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم زور نار حدو فرمي خالد بوات كيف من نمو شرنكي قلت يا رسول الله خمان باراست والله خمان باراست بوك سيتوي بحق نار خمان باراست بلان بلاماران داين ليان شيل كدين ليان بريندار كدين يوم إذا سفر مانكي جنابو تاوان شرنكي ما شرمان نكر ناچار و پاراستنی خۆمان و سوپاکەیش ئێمە شەرمان کرد پێغەمبەری خوا فەرمووی قەضاء الله خير بڕیاری خوا وا بوو و دیارە شەڕی خێری تێیە بڕیاری خۆی الخير فيما اختاره الله اینجا لە پاشان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەم عیزەتەی بە ئەبوو سوفیان دابوو چونکە پێها حەزی لە زەعامەت بوو پێی خۆش بوو هاتۆ ناو مەکە ئەبوو سوفیان فەرمی تەمەن بۆ سەحابەی پێغەمبەری خوا تەواو فرمي اوي بيت مالي من امينه اوي لما كابي لمزقوتا بامينه اوي لما مالي خويا درقا داخل امينه كس ازاري نادا برحال هاتو مال لقل هندي خيزانه وبشري تو خيانتك تو ترسنوكي شلون امتكدو شلون مسلمان برحال امانيش امبرار لبين انا ابو ان جاء بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم غير صواحب خالد لهيج گۆشەیەکی مەکەوە نە لە غەربەوە نە لە شەرقەوە نە لە باکوور نە لە شیمالیوە بەڕاستی باشوور و شیمال ئەمانەی هیچی سەحابەت و شەڕ نەبوون بە سەلامەتی گەشتە ناو مەکە و فەتحی مەکەیان کرد 360 بەتیان تیا بوو هەموویان شکان بە تەکبیر لێدان و الله ئەکبەر و وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دنگی تەکبیر و سەدای الله ئەکبەر و لا إله إلا الله عرش آسمان
زمینی مەکەی گرتبوو بەڕاستی ئینسان لەو کات و ساتە ئەسحابەکانی پێغەمبەری خوا لە خۆشییانە فرمێسکیان ئەڕەشت بە پێغەمبەری خوایشەوە صلی الله عليه وسلم حتا ئەفەرمێت پێغەمبەری خوا لەو ڕۆژەدا ئەوەندە سەری دانەواندە بوو ئەوەندە سەری شۆڕ کردبووە بەسەر هینی ئەسپەکەیە تەوێڵی مبارەکی کەوتبە بەر زینی ئەسپەکەی وشترەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە تاو عیزەتی کەعبە بۆ پاراستنی عیزەتی کەعبە پێغەمبەری خوا وەکو سوجدەی شکر بۆ پەروەردگار بەرێ ئاوا مەسەلە پێغەمبەری خوا سەری دانەواندە بوو اینجا لەگەڵیشە فرمێسکی خۆشی ئەڕەشت ئەم پێغەمبەرە نازدارە. جابا لێرە بێنە کۆتایی دەرس و سیرەی ئەمشەومان ئینشاءالله تا جمعەکەی تر بەخوای گەورەتان دەسپێرین خوای گەورە لەمەلایەکمان خۆش بێ خوای عاقبەتمان بەخێر بێڕی خوای تاعات و عیبادەتمان لێ قبوڵ کەی خوای مەجلیسمان بە مەجلیس سڵاوات قبوڵ کەی یا ڕەبی خوای لێت ئەپارڕینەوە بەر شەفاعەتی پێغەمبەر نازارەمان کەی خۆمان و باوک و دایکمان خوایە لەو دەفتەرا کە پێغەمبەری خوا ناوی ئەوانە تۆمارەکە سڵاواتی لەسەر لێدەن خوایە ناوی خۆمان و باوک و دایکمان تۆمار کەی ئەو پێغەمبەرە نازدارە پڕ لە عیزەتە پاک و بەگەورە و خاوەنی ئەخلاقە خوایە لە ڕۆژی قیامەتە بانگمان بکە و دەرمان نەکا بە دەستی مبارەی خۆی ئاوی کەوسەرمان باتر یا ڕەبی خوای لێت ئەپارڕینەوە لەبەر خاتری پێغەمبەر نازدارە دڵمان نورانی کەی دڵمان خۆش کەی دڵمان پڕ لە ئیمان کەی ئیستیقامان پێبەخشی لە سوی خاتیمە لامان دەی ئێستای حاڵی خۆمان و خانەوە ماڵ و منداڵمان کەی یا ربی خوای خیر و خوشی برجان بەسەر ئەم وڵاتەمانە بەسەر مسلمانان بەگشتیە بەتایبەت ئەم کوردستانەدا کە جێگە دوعای حەزرەتی نوحە خوای مبارەکتری کەی پیرۆزتری کەی یا ربی خوای لە زاڵم و ستەمکار و دەرد و بەڵا و باو نەخۆشی ناخۆشی خۆمان و وڵاتمان پارێزاوکەی بە ئیمان و بمانژێن و بمان و زیندومان کەرەوە ئەوانەی داوای دوعای خەیریان لێکردین هەر گیر و گرفتێکیان هەر کێشێکیان هەر مەشاکیلێکیان هەیە یا ربی خوای گیان لەبەر خاتی ئەم مەجلیسە كمدي صلواتة خواه لمن قبول كي رحمي بوانا بكي بليان خوش بكي كاركان بو آسان كي مشاكلان بو حل فرمي شفاين خوشان بي من دالي صالحان بري اگر حيان صالحانية نيشان اخوان من دالي صالحان بري آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله